Amen. Ia, toi o whalofa, ma whatalo whatu. Ma ua lunga le ainga pa ia o le atua, le nei tai au. Ma lo le soifua manuia, ma lo le langi mama, ma lo fu le malanga, le ua tātou whaifo atu, le whaiunga o le nei tau sanga aia. Ma tango fie, ile nei tai au, toi mo moli manuia mai ai le li, ele ngata lutu soifua. E whabewa lo mātou malosi, wa lava le whaua wina, o tātou tiuche mo tātou whaiva. Ia, teina ni fo ile nei au unanga, ia wār wha malo sia ma whaalotu teleina, o lo tātou whatu tua. Ia lo meia le a tātou ama ta fo ile nei tai au tālo. Nganga pa iae fio meia i o mātou loto, fio meia ili whale nei, i whapa ia ma whamanuia ma whamamaina, le nei fo au unanga, maisa le nei awala fsota inga, mātou whaongaina lava, e whasoa ai lo fina ngalo pa ia, whauwina mātou tau talanga ma mea uma mātou te whaia, ina ia i u le vi inga o le suafa o Yesu ke risolo mātou wa li imo lo mātou whaola. Ia, mria fo i e ua whai o na lava mai mātou te mafuta ni nei tai au, so stasi e whafafonga i nei talatalanga, ina ia manuia lana au au nanga, la mātou wala au lea ni nei tai au, e ala lava ni suafo Yesu lo mātou o li imo lo mātou whaola. Amene, amene. Ia. Alagi tatou pese pese fia usuina li tai au le, pese na tusia ele. Au fai pese le au le three sweet messenger. Pa pea la le whautala ina le pese. Ala mai, ma e ofu lo malos. Amen. Alla mai ma e ofulo malosi e matangofi e malefa amaori lulu le fuefu male la pala saunia ualata le sitia Ala mai ma e ofulo alosi e matangofi malefa amaori lulu le fuefu malepa la pala Saudia ualata le sitia Wai fole lai maunga Walata lata ma ole unga Uso elili umai ile tu Sen manu oya loa manoa O ai e tali tonu lende upu Sa avea oia e pei o se tatupu A e vai iai e bambena to e Esa alanga i lungo le sa tauro ua tauru Wai fo le lai maunga Walata lata ma o le iunga So e lili umai i le atu Semanu oia loa manoa Tula imai a seso ia le mo Le wha aola tanga moni le
moe alanga fia fia male fa moe olo fa atali Yesu moe wai fole lai maunga wala talata ma olei unga so elili umai ile atua semanu oya loa vanua semanu oya loa vanua. Amen. Semanu oya loa vanua. O le taimi e le whaatani le taimi ma le tai tangata tātou mauti noa mongi leo e alu ale vai o le waki e le ku kau ke momoe kako ka alo kako ka whawhawa ma kako ka ai whalo le maonga ia alu whafo sau kukongu e le malolo le vai o le waki e alu e le whakari le waki a oe e le whakari se e maonga pese e makua pese e ala e alu lama pa penga foi la le tai le sambi a o al ke me sua mai a o ke me mo pero winga kala pe on foi mai le mau le palang time and tide wait for no man e pelon foi mai le pese le usuangi mai se manu o yai lo wa manoa li liu mai lo ile tua wherever you are whatever situation you've been through just come to God. Give your life to the Lord. Offer your time and sacrifice your life to serve the Lord. I say, wa au na ile tua ma tu watu lo wola ile tua. Ele masal salo le tau unga manuia te o ye. Pe ai o ile si tu o vai. Na ngau kanga ka soifua umba ka kaola umba le la lo langi ngi. E ka ko ke ua ile pala pala. Wala lo au le lei lalu ka maainga, lalu ka ua, le lo malusi, ka ko e ifo al fuseko. Ia le aso e ka ko ke vai ai. Ia wa le se fuanga mar fuanga ni. Ele se me o so fua ma ola i lungo ele ngi. Ele o le pala, ele o le pala. Po le ale pai ai mine manga i o le lau o lo ulu. Ngai fanga mo. Iwa vai, mo kwa pai ha. Ele akal pai o ku wala usa ka ko ke fai foi fuma al kala la pe mai se manu o ye lo wa manoa li liu mai lo li watu lo wala nga ka fao ya ola ka ko ke enjoy le makango fie o me o le langalingi but never forget one day we will stand before the Lord one by one. Ako ke kuku kai ko kasi luma o le sila fanga pa ia le atua. Amen. Praise the Lord. Ia le atua. O le whamalo sila mo tātou le ni tai hao. Ia ina woto e mō fu le ni awanoa. E wha au tū i le wha upunga whapea. Be patient in fulfilling your vision. Be patient in fulfilling your vision. Le peris fulu vai patolu ono sa fai tau wina fai anafi. Wa anafi sa noa ile autu le character formed by pressure. E tino mai le tangata moni lea tu tonu ya te o te fia wa ai ai. Meu whaafi kauti. E kingo mai ma e wa ai ale ka ngaka mongi lea e ke ngau ke fia wa ai ai a oe. I meu whaafi kauti. Ia po le alo malosi, po le ale kelo me ke maua, po le alo waka mai. E le mawhainga e wha maongia upu e winga ia te pe ale test. Pe ale aku inga oe kong le test kai pe ale me wanga le e fie loa e wha maongia le aulo, o le aulo mongi na mene. E kongi le afi. Kongi le afi. Mukua vo le kala asi finge wanga le Eleanor Roosevelt.
Roosevelt. Whaletua o le presikenge kolus fulmane lua, the 32nd President of the United States of America, malongo ia Franklin D. Roosevelt. Sa whaingo inga le yaso la kei milonga o le FDR. O longa kōrua la le ngoi a ele noa, whai mai le kala le whinge lea. You never know how strong the tea pack until you put in a hot water. That's a woman. Mai whakusaingan member for whinge i le meo le lauki, pepa lauki. E ke le rolonga malosi se longa ke ua i kongo le vai vevela. Ia e makua sa o alanga kala. Ia o le kalaranga le whinge le o le moni maunga kangakanga ia i le history o le kamaloa le. Mai o le makua le lei o le ko rua o le koi. Ia kako ke whapea i ke leo keimi o whawhinge o le kupa vai vai. Ai le ai sori, e le vai vai. O la lau vai aku le whawhinge makua whango ngō kau le langonga longa leo manga kala. Ai o la inga vesi le mea ma vai aku le whinge o whaale kongu ka miki. Ia la fia moe solo mele ka maloa ma whai vasa unga loe lunga ma le whinge ngai oiro. I le po, i le vaveao, le kimunga, po le ale, le kua inga situation a ye le aso. E le mo fai, o lo inga la kala. E sa o le le ia ia kala le lo makua leo e le noa. A woman is like a tea bag. You never know how strong it is until you put in hot water. Papenga umala le soifuanga ma le o langa le e iai o tātou tangata. I to tono le au nanga i le atua. Po le ale ke leo mea kako ki kaulo kor kuspaia. Fe me wale vanga e loku. Fe me o le manga ye o lo leo ke pese. Te i lo ngai o mangi whaafi ka au ia ki oe mau. O whako ai loa lea. E mongi a kako kau ki ngonga ye whai. E mongi a kako raunga. E mongi a kako pesenga. Mangi mau mea kako ke alalanga ma pisa pisa o. You must be patient in seeing the fulfillment of your vision. O le ale tō whama mau. O le ale manu lauti. O le ale moi me tinga o le wolanga. Kaunga e mbou e aki. O ele mele o le onsa. I le perua ngā survei upakoluanga whema you need to persevere. Perseverance. O le winga o le upunga i ngā whema i le kusai ma le King James Version. Have need of patience. Have need. Ia iai le mele ka o le onsa. Sa tau talai. Atu e fo ia nafi. I tau whamatala ina o le character. Tono le tangata. O le winga moni ato toa i tonu ia te ema tonu ia te o whea ke ngā lue ai, po le ale ngā luenga ke whai ngā luenga ai, pe ma mafa, pe umi, pe ke le, pe ki ngā inga, po le aku ngā mea. E le ma whai ngā ewa ai i le manguia o le mea ngā. Pe ale moe o le mea leo lokongsai. Ai o mai lai le, tai yala lea o le tātou tai ao le nei. Be patient in fulfilling your vision. Ai manga o e whakau nguu. E manga o e kau nguu le manguia le tō whama mao le wa e ngā lue. Le ale ngā lue ngā ngai ke whaia. Whai whe au, ao, ki a kongo, whai ao ngā sā, ia pe ke palama, insingia. Wala alo koe ngā lue ngā ngai ke iai. La fo le moe mitinga nai lau loto e ke mao ia vea maskaka kau ka ua. Ia peila o le mele kako mo le moe ngā la songfua. Le sa, vengo fai atu nga fi. Ole mai miki ngā ka miki nge. Masalo fa pe nga foi lau kalongo, fe ki kalongo. Ia ho ka kou le kalonga au ku o le kamisanga le lapi ki le World Cup. Ele wo ia. O fe a fu mai. Ia le mori maunga i ka miki. Ia lako interview ngo fai mai. Ole ongo sai, ole loko kele. Aisia, langa lai manga fulfill le lako dream, le lako vision, ia vea sa moa, le number one, i kongo laulang, ia leo kako ki kilo ia. You know, in every cities, o ringa ia kungu Australia, whapea ngā fo i New Zealand, le wawa ia kulunga social media, will celebrate all over the world, all over the globe, not only in Samoa, but to Samoa is also i ku o le laulang. Will celebrate, ole dream lea, ngā yalo ma whangau, o ringa ia whapengao ngā avea, le ngei ka mai aku ngō Samoa, o se aku ngū mela kasi, i ngei ka longa, ia le lau ka kikilo, ia le wo o runga,
O whea fua mai mea lea, be patient in fulfilling your vision. E kusa pe kuai. Ile o langa ka ko au na. Ile ka ko au nanga ile tua. E kusa pe kuai. Ia o sa I pe ari. Vai le kala le Peru e se fulu fe upula kolu lima, wa kolu ngole ngo fe ko. Al fa upula kolu lima fe merko e o kolu lima. O le mele au le lafo ia yo o tofa malusi. O ia le tau e tele cast not away therefore your confidence. Vai mai. Au ora kia ia. Ora ki munga, le ale vela, le munga la, o fa fela ve yo le olanga. Cast not away therefore your confidence. Ai e su fatasi ma oe e ke malosi. Ele o iloa mai e ka ngaka le mele ko kongu o lo loko. But you believe in your heart, you have Jesus and the Holy Spirit of God to guide you. They dwell in you. Like ko kongu e guide la oe. Ma kai oe mea ngawe mai au le lafo ia lo o tau wha malosi. Aisea, walanga iei le kaui. Iei le kaui wha pe ngala lu ingaraka. Kusa pe kuai ngā ho o mai. Just hang on. Hold on. I lo whatua tua. Langa e le ngaka e kingo mai iei le ka ngaka mongi. Your character, the real character, the true characters within you, fulfill life. It is the fulfillment of your dream and your vision. O le anava tau, o le moimitinga, o le tō whama mao, o i te tono lo loto mai le tua, e whakawuinga, pe a mua ka kore melea, i le whaperetania, persevere, perseverance and endurance. O ka koe mga o e peo le, instant coffee. Kale, sa uar vai vela, ku ulo kongu, melt. Dissolve le mea we vacuum. Ia sa ulo ingu lo lai. Ai le mga o ka koe whakani peo le whingo, o le kok sa moa, e ke le me whaapau, e whaala, whaapau, kui, ia paru. Ke le o kei me whai, e por kofe wale sisi kei, e whaapunga, inga wakuro lai, ia ku kongu sa eu. Ai mga o ka kou, ke le o iskei mi, o ka kou vision e peo le instant coffee. Wai ka alonga ia whai kei mi, o le Olympic. E whakausanga mwhai. Ai le whakausanga e ka penga iska, o iska ka penga mo se fulu lua kausanga. Po le lua se fulu kausanga. Toi vai a whapenga e le la whaasolo ka alonga. A whapela o Samoa le la whai le Olympic. E kusa e ko iki a lua se fulu kausanga ka penga i Samoa mo le Pacific Games o Olympic o Commonwealth. E umi se kai mea ka penga. E le ngakala o facilities ma mea uma ia get prepared and get ready. Aor ka ngakala le competitors, fleet, le la aru e ka moe, le la aru e ka wā, le track, o le field events. O nā le me whai. Ua umia le kai mea o ka penga. Aisea, langa le whai ngofia le wha penga lorua kwa e kūlungo le track e ka moe, la kulo e moe le ai, it's a no for that. Le ai e ka kau o ngā, need a well preparation. Ia lava le kai mea ka penga. Ma penga la fe mai. O le mele awane ia. Awane I lafo ina. Lo o tau whamarosi. Cast not away therefore your confidence, which have great recompense of reward. Amen. Asa ora le whai punga kolu. A wa ngaya te utau le ono sai. Ulunga au le la foia. Ai upo kolongo langa ya ngari le mele e kaulong sai. You know, people who have long patience will always win. O ka ngaka e iai le mele ka ole ongo sai. E ka ngaka ngai o iai le mele ka ole mangmalo. Ai ala ka mavoi e ilango fie, fiu ngofie. E le kai a la ko kofo le me o le mangmaro. O le mafu anganga e le yonga mga mea developments, building, reconstructor, e koe fau ma koe whale lia. Inga ia,
inga ia manguia lo fa moe moe ma aua lava aua patience ensure the eventual success of your plan vai man ole ongo sa I ko kongo lo loko e manguia le ka unga lo ko fa mamao. We need to patiently rely on his guidance every step of the way. What does that mean? Makua vai marikala Yesu. Ole step by step, not leap by leap. Ole ale leap, ole oso, ole punga. Ele o fai mai la punga I le punga. Oso I le oso ave mai. Skepu, longo winga ole laa. Lesi skepu. Ai ava pe fa skepu, pe lima skepu ole awala ke rai, ai ke maha ke punga kule kasi ka urima. Oi sol. Ale ngauru ka o ka ia wa fa inga mo auru ka o pa u ka u mo auru I lungo le skepu. Le step by step, not leap by leap, pa pe nga umale fa ka nguinga ole ko fa mamau. E a fu mai le loko o sa e ka u. Take one step at a time. Awale kuwa lunga le memo, lunga mga punga mai lalo. Sole, kwa fa inga kuri o ka u. A fa inga malo mafo fa malo pa ku mo kuri vai mo ka u. Ole mea ua wai va penga ole winga le famtalang. Ele fai ngo fie le tau nu unga. Pe ona fai mai le tatou mauli tai ona. Patient. Patient in fulfilling your vision. Ia ono sai ia lo loto ilea. Inga ia whaka winga le tō whama mao wa au mai le atua I lo loto. Ole kala ale Isaia kolta fulfai upo kolkas, luakas. O nai tau tala ili perfecta I ka ngaka sauta. Whaalongo longo I le leo le atua. O le ale mea le whai mai ele a nganga le atua. Hear the voice behind you. O le ale mea le whai mai ei. This is the way, walk in it. Ia e la ngona le leo le atua. Po le leo le nganga pa ia mo ka kou kaimi ngai. Ia e la ngona le leo le nganga pa ia. Whakali kali le ali. Peong whai mai kala perfect. Those who wait upon the Lord, their strength will be renewed. Mai o e whaatalitari le ri e whaafouina lo lato malosi e pei ole a eko. Sa wawari e le vai. Kasi ia pa au le vai. A where lei e le vai. Wa malolosia. Asia, nanga fwoi ole atua kako ke malolosia. Ole akua kako ke kokoa. Porara kako fefe para ai e o mai loa le nganga o le tua. E palasi mai ole fa unga le tua lunga ya ki kako. Lua mea. Power and strength. Strength and power. So o mai lola ia malea. Wisdom, knowledge and understanding. Wa vai mai mea mo ingo sa fa unga le tua. Melanga ya e whakarikali le ri. Wan mo kako me ngole fa ngaki. Oso. Ora so popa. Awai le umia. Ave ko su muri mai kako. Ko su muri mai. Le ai whakarikali le ri. E flow wale alua kako. E ke kau kala ko e manga ia upu whalangolongo. E ke pese ako e marie le fe au ala upese. E ke launga ko foi. E kau le le fe au le te tautala. Ai mo ora kamanga al ku ko nga alu la ko. So yo le mela mo ya. Kanga kaia o le makangi po sinka mai savili. O sinka mai ngalu vonga le ele on sa elo papa. So le ko so muri mai ko. So le mela nga ia e mafo fau ye. Ia e whaatalitari le. E loa le whamangaku ia ke oele mea e kala katia e whaaron whaupe whamare lia. Whemei. A ua o atu le whaatoanga o tausanga. O na awina mai le tuolo na alo na whanau le whawhine. Na whanau o nofo le tūlafono. Ina ia whaatau mai e ia ie na nofo le tūlafono. Ia vei tātou matama whai. That's the Galatians 4:4-5 from the New King James Version says, But when the fullness of the time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons.
O le mela le mga kua e wha mga kuia ke. When the fullness of the time had come. Nga valo ia le tua i le kenese e tonu. Le fio mai o Yesu. Ele le whayangi valo anga le mau pelo wheka i anga i kua mai o le kenese e kuru. O le atua anga whaiale valo anga. E whanau mai le tama. Kake kui momo le ulu o le ngaka. Wana kalanga i le amwea. I kene se konu lang whai pa suru lima suru ongo mara suru whiko ngai. O le ala kai minga sa wa Yesu. Umaku asulia. Umaku ai kupiko. Umaku papelongia. Me taim persia. E lengi. Kwa saul kai me o lomba. Ma vai le mamao le kai mi. After 4,000 years. Nga whakarikali ele so le fio mai Yesu e whakaungur perfekanga lea. O e kau mo mai le wingar kararve. When the fullness of the time had come. Kongu wa ingis kai mewa persone. Wa yo ka fiu e ngofu ka fiu whakari. Ele koe fulfio le mea nga au mai le tue. E ai, ia maua ka kou le ola whakarikali. Pengo whiaku. Awangi pe ka kou le instant coffee. E mga o nga punga o le kipoki. Wila kongi lo kongu mara kofe. Melt, tisao. Ka kuloa ingu. Ai le mga o alu e i le process le o le whainga o le kok Samoa. Ka umai, ka e, fola, nunga le fala, whaala le munga la, umanga whaala, a mai ave whaapau, mua i mau maka, mango sua i mo lau kingo, a kangi i mau maka le asu. Tau rona ia kui, kami whoko a palu, whoko ai, e whaiange whaile ki e kok Samoa. Ua makua i e pala mga muasua, a le process la ngā lea mga e kaka i elo loko i le whaakaungu winga o le tau whamamao. Be patient in fulfilling. Ele vave, awale vave. E iro kari nga ya sara la ikiki a mao wa pela wo finga luenga pe va ko e vala. Awale vave kusa la ve. Vave mai ave mai. Awale vave. Va penga la ka ko. Awale rush. Awale me fa ngaki fa ka kope. Le ai. Take your time. Ma fa ka kali ke mele. Wa vai. When the fullness of the time had come, inga wo ile kaimi, and then God sent forth His Son. Onga au mai ile, bye. Umaku le silua fe kausanga, alwaku le silua fe kausanga. According to the Bible, ai fa ko afanga o Yesu le kaimi le malolo. Ile kaimi inga wo fe kaui ai, male folinga le merenga mana o Yesu, mana o ile tua. Yeah, maybe some other time o kaku kalonfa soile. But for this morning, remember, be patient. Yaki oil on side. Jesus came in the fullness of the time, and so will us. What about us? What about our vision? Don't rush. Whakarikali le li, makakalo le tua, ki munga la, le ale ko inga situation. Whakarikali le li. E mawhai ai, wenga e ai I manguia, mar whaka uunga, le mea lea te nau ilo loto. O nei la tai au, e no whai atu. We are not all-knowing as God is. We need to patiently rely on His guidance every step of the way. Amen? I want to read you these scriptures and then we finish. Ai want to lilo ya te utou lau pele le nei mea tasi. E tusa ilu mo le li le aso e tasi ma le tausanga e afe. O le afe foi o tausanga tusa ma le aso e tasi. E le fatua I mai le li le mea na fulfulaina mai. Whapei o le manatu uisi tangata I le fatua I. Ae pei tai. O no sai mai lava o ia I tātou. O na ua le fina ngalo I a whano stasi. Ia o malava I le sanamo. Amen. O le lua pe te umtau pe te uru whai pe valuma le iwa le nā pe o no whai tau wina. Be patient in fulfilling your vision. Tātou te tāno. Whawhetai ta ma I lou wha manatu mai pea te mātou. Las mātou sa valinga, la mātou au nanga. Ia iai le nganga whātari tari atu e. I lau te tainga, ma lau whasinamanga. I lau whaunga. E mawai le malosi ma le mana. O le poto, o le ata mai ma le malama lama e maisar whautau. Ia whamanuia
Ia na whaafonga ma mafuta, mai se foi nisi la mai moina nei tala talanga, ia mai se nei whaamaru si au. Ia I uma mātou te whaia, I le vi inga o la mātou o li o Yesu Kiriso. Pa manuia I nei aso atoa I lo mātou o tunu, whiau matiu te lo whenga ia I malatou whape whaia o ngā nei whanau. Ia whape nao na vi I eilo suafa o la mātou te taro leta ma. We thank you and we bless your name. We return to you all the glory, honor, power and the praises for all the blessing and every good things that you have done for our lives. Ia vi ia lo suafa ma ia whamanuina ono o Yesu mātou wala au mole toa. Amen, amen. Ia, ia le tua nei tai au, ia whakanuia fo I tātou ainga o e na whaina mafuta mai nei aso, ia manuia o tau whaiva mo tau tiute, ono suafa Yesu. Amen.